Tariki ni emwe mweri ni wa ina mwakani wa girigire mirongo ere na inya gagiteka muno makiria ni gwetikira we tobanirie mweri uyu hamwe nawe na gitio kinene njetekiria nyambe gunyitogeni guko kwa Muthingi TV Gikunjuro ni gitu kia mohoro muthenya wa umuthi gakihokate ni gukorwo kiambiriria mweri uyu ungi na hinya ungi mweru wa gututirihira hari mwaka uyu wa girigire mirongo ere na inya ni ndoka niguo ngumenyithie uria bururi wa gitindo kigari gikurehere ripoti kuma county tiganite guko bururi wa Kenya nginyagia ripoti kuma nja itoka cia bururi tukurukio nginya ripoti cia mathako ni maingi maria andiki aitu a mohoro magitinda magitumathira no mbere ndaya tabetamukire matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuhaririire ni ati andu makiria magiri 1,500 bururi-ini aria Uteithio ni Miiyuro ya mai kugunika na irio airitu aingi makiria kwa guthii na mbere na githomo ni wagi wa tauro cia utheru nake Minister Nyafara Dudu ya maminista Musalia Mudavadi kweranira kari ni gutigira ni arua na fataraitha cia maigirira tugai kuririkania ati mohoro maya maitu turamamemerekia imwe kwa imwe nende-ini citu ciothe cia ukinaniria wathie kuria mwena wa Facebook ugutukora kwa @Muthingi TV waikoroka kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na ni hingo ciothe ngikaria gituiki kia umemerekia nie njitikaga wairimu wakimani gabaga kihoka ati ni uragithie na mbere gukungwira thigũkũ ya Easter kana gukwana kuriukia kwa Jesu Kristo adege marakiuga ati ino ni midterm ya andu agima kona atiri andu aingi matire kuria mawira-ini no ithuĩ no nginya tungekinyirie niguo tuthie na mbere kurehera maria magikinyitie metha-ini citu cia mohoro na riu tukiambiriria ni ati makiria ma andu 1,500 aria makurirwo makihutio ni Miiyuro ya mai mabura ya iria iragithie na mbere kura bururi-ini wa Kenya na makiria kuria mwena wa Tana River riu ni makoretwo makihutio hindi ya Miiyuro ya mai na riu ni mareheire uteithio wa irio kuma gikundi kia Direct Aid International kiria kiratongorio ni aithiramu karia kiraramatwo ni aithiramu rĩrĩa maragithie na mbere gukungwira mambura ma Ramadhan kuringana na Abdullahi uria ni munini wa mutongoria wa kiama giki ni augite ati ritana rinene kurio ni gutigirira ati ni matiga mateithiriria andu aya a Tana River na ni mateithiriria kuma na kigiriko kiria maragithie na mbere. Shirika la Direct Aid ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan imeweza kufikia familia 1,500 kwa vitongoji na vijiji tofauti tofauti ya Tana River kuweza kufikia watu ambao kwamba hawana uwezo na hawana lishe na hawana chakula. Kulingana na kaunti yetu ya Tana River kuna matatizo ya chakula na kuna uhaba wa chakula na hasa tumefikia wale ambao kwamba ni vulnerable families ambao kwamba kuna shida ya chakula. Kama tunavyoelewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna ndani yake kuna wajane, kuna mayatima, kuna wazee ambao kwamba hawezi kutafuta. Na pia ndani ya kaunti hii yetu ya Tana River kuna changamoto nyingi sana. Tulipata muda mfupi uliopita kulikuwa na mafuriko imeathiri mashamba ya watu, kulikuwa na food insecurity, kuna shida ya chakula na watu hawajaweza kurudi mashambani na kama wamerudi mashambani pia chakula haijakuwa tayari na hawakuweza kuvuna. Na sisi kama Direct Aid tumejitolea kuwafikia hawa watu ili kuweza kukidhi haja zao na kuondoa matatizo yao ili waweze kupata staftahi na waweze kufunga vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na wapate mambo ambayo kama wanaweza kujikimu nayo. Kwa siku hii ya leo kutuletea futari, tunashukuru Mungu azidishie, aongeze mapato yao, aongezee pia ile mahali wamefikia, Mungu awazidishie waongezeke zaidi ya hapo. Tumetoa shukrani zaidi. Sisi leo tumeshukuru hii msaada ambayo tulipata Waislamu ndugu zetu ambao wametuletea hii chakula. Tumeshukuru Allah, tumerudisha shukrani kwa Allah. Jambo la kwanza tunasema alhamdulillah
Rabbil alamin. Huyu mtu Mungu aingize janna. Na hii sehemu yetu ya Tana River ni sehemu saa yote mara kwa mara tunapata ukame, mara tunapata friko, tunapata shida. Tunashukuru director kwa kuletea chakula, na mara nyingi wakulima huko mashambani pia mara nyingi wanafurika hapati kitu wakilima. Director huwa analetea chakula leo, tunamshukuru. Na rere thirikari nene ithiete na mbere guthingireria bata wa atumia gukorwo makihimbiria mieke mingi ya utongoria guko bũrũri-inĩ wa Kenya. Anyiti itemi ngũrani nĩ maiyũkĩtie rĩtana rĩrĩ na kwambĩrĩria mĩtaratara ya kũhũra njeki atumia na kũmathomithia harĩ bata wa kũhĩmbĩria ũtongoria, biacara oro hamwe na gũkũria o ene nĩguo makĩhote gũkũria bũrũri. Program is to enhance the capacity of women to take leadership positions, and especially at the grassroots level and also in political spaces and civic spaces. We know that there are barriers that hinder women to come to these platforms, and one of the barriers is actually lack of confidence. Sometimes it's lack of information, sometimes it's like fear, culture, gender norms, and so we're enhancing their capacity, what they need to do, why they need to be here. We are calling on that information, the skills, to more women. We are reaching out to women at all levels of leadership, the administration leadership, political leadership, especially for the women who have been vying for member of county assemblies and they have failed. So we are working a journey with them to ensure that they take more of these spaces. Again, also for women who are church leadership, they can also, how can they enhance? Because we find that most of the time they are left out and the voices of women are not heard. How can they come to the table and also their voices to be heard? And whereas they need to incorporate women in leadership. And when we talk about the local administration, we talk about people who help in solving so many issues that affect the society and the community at the mashinani level. In fact, when you elevate a woman into leadership, you benefit the whole community. Tumefunzwa na chief ametufunza vizuri kuwa a good leader as a woman. Nao airetu aingĩ arĩa maikaraga matũũra-inĩ ma arĩithi gũkũ nĩ kaunti ya Pokot ya ithũĩro nĩ makoragwo makĩgerera maũritũ maingĩ nĩ ũndũ wa wagi wa tauro cia ũtheru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aingĩ a gũkorwo magĩtiga mathomo na kwaga gũthiĩ cukuru hĩndĩ ya kahinda kao ka mĩeri, nĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aikari a gũkũ atongoria oro hamwe na ambunge a kaunti ĩno gũikia rĩtana kũrĩ thirikari nene na makĩria kũrĩ Minister Aisha Jumwa gũkorwo akĩheana tauro cia ũtheru kũrĩ arutwo aya thutha wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũheana mũigana wa ciringi milioni 940 cia kũrũmbũiya airĩtu arĩa marĩ matũũra ta maya bũrũri-inĩ wa Kenya. Kazi ninayo kwa ofisi yangu ni kupeana sodo kwa wasichana wetu. Mwaka jana tulienda kwa president wetu tukaomba kwamba aweze kutupatia pesa ili tununue, ili mama kaunti zote, kaunti 47 tuweze kununua zetu na tupelekee wasichana wetu. President wetu na namshukuru aliweza kukubali na alitupatia pesa ya kununua hizo zodo. Maajabu ni kwamba tuko na CS wetu wa gender Aisha Jumwa. Aisha Jumwa amekalia hiyo tenders ama hizo pesa hadi wakati huu mwaka 2 tumemaliza tukiwa ofisi. Wasichana wetu wamekosa sodo. Tunajua sehemu hii ni sehemu ambaye wazazi wengi hawawezi kununua hizo sodo kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali ama pesa. Kwa hivyo Aisha Jumwa nakuambia harakisha, kama wewe mwenyewe umeamua kufanya hiyo tenda, harakisha ili wasichana wa hapa Pokot pia wapate haki ya kutumia hiyo sodo, wakae darasani na ili wafanye vizuri. Kama hapa sasa ile blanketi imezeeka ndio watu nararua na mtoto anatumia hiyo. Kwa sababu
Mpaka sasa sangine tuende mfuko na kuanza kurokota kidogo na kutuma. Ndio hata wajue namna ya kufaa. Unajua vile ni hata wajui. Lakini sasa wameanza kupick. Sasa wanafunzi na wenzao wengine wale wamekuwa wakubwa. Kama vile nimesema kuna secondary school karibu. Kuna mashule zingine karibu. Naona si kama samani sasa. Hiyo ni mambo ya Sodom. Yeah, tunauliza tu serikali ya supply kabisa kwa mashule. Kwa sababu unajua sasa mtoto wakati anajanjaruka kufika hapo na itoke hata sangine akiwa kwa darasa hata rudi tena kusoma hapo. Kwa sababu wale wenzake wa fulana wanacheka. Unajua hii ni mixed school. Watamcheka na atatoroka na kwenda kabisa. Aya, tumeko county ya Pokot ya Ithũĩro tukorwo tugikũrũka kũrĩa mwena wa Kirinyaga na kũrĩa andũ kana aikari a Kirinyaga arĩa marĩ na wathe wa kũigua nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari cia county ĩro hamwe na thirikari nene gũkorwo ikimahe mĩeke mĩigananu na andũ arĩa angĩ marĩ igongona-inĩ rĩa kũhurũkia ũmwe wao. Andũ aya nĩ maugĩte atĩ nĩ makoretwo makĩhinyĩrĩrio na njĩra nene harĩ kũheanwo kwa maweke ma mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Wambui wa Mugo no tũharĩrĩirie riboti ĩno. Andũ arĩa maikaraga na wathe wa kũigua kaunti-inĩ ya Kirinyaga monganĩte kanitha-inĩ wa PCA wa Likiani kũhurũkia ũmwe kũrĩa marũmbũiya na koguo akorwo thirikari no ĩmateithie kuma support kumanyitirira nigetha maingire thukuru iyo ingĩkorwo njira njega muno nigetha mathi na mbere na kuthoma na kugaciria muturire wao wa baadaye. Koguo without government support tungĩkorwo tutina support iyo maisha megokorwo nimekuma tondu nimekwaga opportunities cia mawĩra. Kũringana na Stephen Kamau ũrĩa ũrĩ na wathe ũyũ augĩte atĩ nĩ makoretwo magĩthutũkanio na njĩra nene harĩ ũheani wa mĩeke ya mawĩra ĩndĩ marĩ na ũhoti wa kũruta mawĩra maya. Ungĩmba opportunity no ndute wĩra ta mũndũ ũrĩa waragia no opportunities ici tukona itirabeo andũ deaf tondu tũtigagwa tugakorwo tutina information koguo mutuve opportunities ici na no tuvote kũruta wĩra. Andũ aya kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoretwo magĩcemania mahinda kwa mahinda kũrĩa maranagĩria na gwĩkĩrana hinya na rĩrĩa ũmwe wao arĩ na thĩna magateithania. Ũndũ ũrĩa ũcenjetie muonere wa andũ kũrĩ o rĩu makĩũria andũ kũmahĩmbĩria na arĩa marĩ na ciana irĩ na wathe matikamahithe. Rĩrĩa deaf community tukoragwo vamwe makiria ni tukoragwo tukibeana vinya tuka encourage o mundu witu thukuru yao especially makore na thukuru yao tondu deaf maikaraga mucie na matena makoragwo na thina wa school fees na koguo akorwo thirikari no ĩmateithie kuma support kumanyitirira nigetha maingire thukuru iyo ingĩkorwo njira njega muno. Rĩndia wa Mũrĩithi nĩ MCA wa gũthukio mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga na ũrĩa akoretwo akĩnyitanĩra na andũ aya akiuga atĩ ta mbunge hamwe na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ makoretwo makĩrũmbũiya andũ aya othe arĩa marĩ na wathe na gũtigĩrĩra nĩ matungatĩrwo na njĩra njega. Thĩinĩ witũ wa kaunti itũ nĩ tũthiĩte na mbere kũmanyitirĩra tondu ona thĩinĩ wa gavana witũ nĩ akoretwo na wendo munene muno thĩinĩ wa andũ aya mena mawathe na sana ona thĩinĩ wa aya makoragwo marĩ deaf. Wega wathe ti kwĩremo nĩ wega tugakoragwo ciana icio citũ tũgĩciĩrutũrũra tũgaciĩtwara nginya macukuru na nĩgetha thĩinĩ witũ ciana icio igakoragwo igĩteithĩka thĩinĩ witũ tondu twĩna maũndũ maingĩ muno thĩinĩ wa kaunti. Ngĩribotera Mũthingi TV njĩtagwo Wambui wa Mugo. Nake minista Nyafara Dudu ya maminista Musalia Mudavadi naiketie mukana kuri andũ arĩa othe maragithi na mbere kuheana kana kwendia fataraitha cia maigirira kana borera iria itakinyanĩire ikĩro. Musalia Mudavadi akiuga atĩ thirikari nĩ macũngĩrĩire nĩ gũkorwo ĩkĩmoera makinya marũrũ ma kĩwatho. Musalia Mudavadi roho naiketie rĩtana kuri rũhonge rwa makũmbĩ ma irio NCPB gũkorwo ikirekereria uheani wa fataraitha ya raithi kuona turia neme ni turikeire na ru ta thirikari ni meharĩirie gũkorwo magikinyanĩria ũtungata ũyũ wa uheani wa fataraitha kuri mũingĩ. We are telling National Cereals and Produce Board
Do not delay, because you know, if you follow the supply chain properly, you know, munajua, which consignment was brought in by who out of this fertilizer. Musizungushe watu kwa muda mrefu, because you know. And as Arion said, let us make sure that the law follows these people so that they are charged in a court of law and prosecuted, so that they don't bring messes in the food security area. There are cartels in agriculture who the devil is using to mess up with us, and we are going. We were almost beating the idea of people carrying sufurias for lack of food, and they want to mess us by bringing in very dirty mbolea to ensure that we don't harvest food vizuri, to make sure that our economy is taken aback. So those kind of people, we ask you, PCS, President, Deputy President, sit down. The cartels must go to jail. If we know those cartels, let us deal with them, because if we don't do it again, we can't leave everything to His Excellency and the leadership above. Let's also manage from level. Na tungeomba, kwa sababu najua hii ni serikali yetu, ya kwamba wale wahalifu wote, hata kanisa, nilikuwa naona the core values of the church, one of them is the accountability. Your Excellency, watu wetu wa ofisi waachipike, na wasipoachipika wang'olewe. Aya, na hau niho tugukorwo tukioya kamwe ga gwikiria, ndugathie haraya, turacokereria na mangĩ maingĩ. Gutiri ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoi-ini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku ari tabarira-ini ya mwihang'eri guku kwa Muthingi TV. Uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini, nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia. Tunathekaga indo cia thukuru kuma baby class. Giandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo. Ni o kiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko. Tabarira-ini ya mwihang'eri o guku kwa Muthingi TV, na ni Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete, na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe, na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tubatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitanana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini
tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu gũkũ nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. Aya nitwagicokereria haririkana turamemerekia imwe kwa imwe nende cito ciothe cia ukinyanĩria wathie kuria mwena wa Facebook ugutukorako @muthingi TV oikoroka kuria mwena wa YouTube ni @muthingi-tv. Aya tugithii na mbere ni ate kia madagitari amahiũ gũkũ bũrũri-inĩ KVA nĩkĩũrĩtie thirikari nene gũkorwo ĩgĩcũngĩrĩria kana kuoya makinya ma kĩwatho kũrĩ arĩa othe maragĩthiĩ na mbere kwendia indo cia mahiũ iria itakinyanĩire ikĩro. Matongoretio nĩ ndagĩtarĩ Calvin Osore na ũrĩa ũrahĩtahĩtanĩra ũtongoria wa kĩama gĩkĩ. Oho nĩ mahoete thirikari gũkorwo ĩkĩandĩka madagĩtarĩ a mahiũ aingĩ nĩguo kũhotaga gũkinyanĩrithia ũtungata ũyũ kũrĩ andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. The government crackdown on illicit drugs is really a story that I think is long overdue. Even we as veterinary professionals acknowledge that we've had a misuse of veterinary drugs such as xylazine that has found its way in the wrong hands in the country. So we support the government's crackdown on illicit drugs and other substances. The only issue we have is that for sustained efforts and sustained success in this fight, the government needs to take track of the achievements and the efforts put in place by various agencies. We shouldn't have a crackdown that aims to harass veterinarians. We should have a crackdown that builds on the framework put together by the Kenya Veterinary Board and the Veterinary Medicines Directorate, so that we give vets a chance to, for example, regularize their businesses, agrovets, veterinary pharmacies, and so on. So we shouldn't aim to harass veterinary professionals, but we should aim to ensure that we bring on board as many veterinary professionals and their businesses to comply with what the law says. So in short, I think the government needs to follow the framework that already exists. We have a lot of fake vaccines on the market. We have a lot of counterfeit antibiotics on the market. I think what needs to be done is we shouldn't stop there. We should empower the agencies such as Kenya Bureau. Standards, we should empower agencies such as the Veterinary Medicines Directorate with by capacity building them to ensure that they can go after these crooks and other quacks. At the moment, the Veterinary Medicines Directorate, for example, doesn't have inspectors countrywide. So whatever is happening in the rural areas, for example, whatever drugs people are being sold to, the Veterinary Medicines Directorate does not have enough capacity. And neither does the Pharmacy and Poisons Board. Both those bodies don't have enough capacity to actually highlight these issues and bring a stop to the practice. Nao atongoria a rũrĩrĩ rwa Shumari nĩ mokĩrĩire minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩ kũgodera harĩ wĩra-inĩ wake wa gũcokia ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩa Isolo. Atongoria aya nĩ maugĩte ũici wa mahiũ ũkoretwo ũkĩhaica oro mũthenya ona thengia wa minista ũyũ agĩcera gĩcigo-inĩ gĩkĩ mahinda kwa mahinda. Ambayo imetokana na mambo ya camel wrestling, na tumeona ya kwamba mali pahali hata ilikuwa ardhi ile ambayo tulikuwa tunafanya grazing, mali zote zimetoka hapo ndani, zimeanza kuelekea upande hiyo ingine ya Tigania na inaitwa Sharp, huko upande ile ingine ndio ilielekea, na hiyo yote imetokana na insecurity ambayo imetokana na Burhat, na hiyo ndio ile ward ama ile location ya jamii wa Somali ambayo wanakuwa
wanafanya malisho. Kuanzia tarehe 4 wakati tulikuwa na mheshimiwa January 2024, viongozi waliomba muda, wapewe muda. Hiyo mali walikubali kweli, imejulikana wale wako naye na wameomba muda, na mheshimiwa Kindiki kweli akawapatia hiyo muda, na kuanzia hiyo January mpaka wa leo sasa tunaingia April, miezi 3 zimeisha na hakuna kitu imerudi. Wakati alikuwa mheshimiwa Kindiki alikuwa amepatia hawa wiki moja. Hawa waliomba wiki 2, lakini mheshimiwa alikuwa amepatia hawa wiki moja. Na hata baada ya hiyo wiki 2, miezi 3 imeisha. Na kutoka wakati hiyo wacha ile inaletwa ingine imeongezeka na kifo imeongezeka. Kwa hivyo sisi kama jamii tunaomba ya kwamba ile operation ilikuwa tumeahidiwa wakati ule, tungependa hiyo operation iwekwe maanane na turudishiwe mali yetu, because hata saa hizi hatutajamaza kutisha mali yetu irudi. Lakini tunalaumu, mimi kama mtu binafsi na kama mtu wa kutoka jamii, nalaumu sana mheshimiwa Kindiki. Kindiki amekuwa ni mtu ambaye ameshindwa na kazi yake. Tunaongoja maneno yake inakuwa na action. Yeye amekuwa ni mtu wa kusema sema na kutumia rasilimali ya umma kutembea tu kama tourist. Kwanza tunaomba serikali yetu tukufu, hiyo mambo ya cattle rustling kwa kifo ya mtu, kwa haki ya mtu, robbery ni robbery, vile mwingine anakunyaganya mali yako. Operation iweze kufanya, ni waziri ametangaza. Ingine mali yetu ambayo iko nje iweze kurudi, serikali wako na wanajua. Na magana ma aikari ya itora ya Bula Pesa guko ni county ya Isiolo hamwe na family ciao ni matugitwo na iheo cia Easter na njira yako origitani tari marihini gikundi kia Tumaini Health Records manyitanire na Tumaini Jangwani Organizations koko mwena wa Marire. Anas from People at Tumaini. Leo tumeorganize camp hapa ya medical, tumefanya free. Tumepata wagonjwa wengi sana, ambayo wagonjwa pia wengine tumewarifa, tulikuwa tunapata condition nyingi kama asthma, wengine high blood pressure, diabetes, arthritis. Tumepata ugonjwa nyingi, tumepata skin condition, wengine tumewarifa huko. Tuliona vijana wengi wamepotelea kwa miadarati, na tukaona wakati huu madaktari wetu ambao wakati wamegoma, ni vyema tuwe na hii medical camp, kwa sababu tuliona watu wengi huko hivyo mashinani wanaumia kwa sababu ya kukosa huduma ya afya. Ndiposa tuliomba ufadhili katika Pepo la Tumaini, na tunashukuru sana Pepo la Tumaini director Madam Adija kwa kutusaidia na kwa kushirikiana na sisi ili warsha hii kaweze kufanikiwa siku ya leo. Tulete hii medical camp, tuliamua kuifanya Marere kwa sababu hapa kuna watoto wengi sana ambao ni watoto wetu wameathirika na mihadarati na wamesahaulika, na pia wengi ni waathiriwa na hawajui ni nini watafanya. Ndio tuliamua kutarget area hii. Kwa hii shughuli tumefanya katika msimu wa Easter. Tunajua Easter ni wakati wa kusherehekea wakati Kristo alifufuka, na pia ilikuwa ya huruma. Tumeona pia sisi we share our Easter with the community. Asa kwa sasa kama madaktari wamegoma, kuna shida ya madawa katika hospitali na madaktari. Tukonelea ni vyema sasa katika msimu tuweze kuletea wakazi wa Isiolo hasa Marire madaktari kwa karibu. Na hedeni ya kugwira thigũkũ ya Easter, family imwe nĩ kũngũire mũthĩ wa gũciarwo kwa ithe wao na guka wao ũrĩa ũkũngũire mĩaka 102 kuma rĩrĩa agĩciarirwo. Guka ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Peter Kivuva na ũrĩa nĩ mũtĩkia wa kanitha wa Salvation Army nĩaugĩte atĩ gwĩbanga mĩrĩre mĩega, gwĩkithia mwĩrĩ exercise hamwe na mahoya maingĩ nĩ mamwe maũndũ marĩa mamũteithĩtie
harĩ gũikara mũtũrĩre mega. 1922 nina miaka 101 na nimeishi mzuri tangu kuzaliwa. Naendelea na kazi, nilikuwa kazini, nilikuwa kazi ya polisi nikamaliza miaka 22 na nikarudi nikapata retire mwaka 64. Alafu nikaja nyumbani, nikaingia kwa kanisa, nikaendelea na kanisa, nikawa mwandishi wa kanisa, nikaendelea miaka 10, nikarudi, nikatoka hiyo, nikaingia kazi ya kubeba bendera nikabeba miaka 23 mpaka nikawa mzee, nikaritaya. Sasa niko nyumbani kwa kuritaya. Kwa hivi naendelea mzuri. Nimekuwa mkulima wa kahawa tangu 56 na naendelea na sasa, hata naendelea na kahawa. Hakuna mtu naweza kubasiri habari ya kifo. Kifo ni shauri ya Mungu. Mtu naweza kufa akiwa mwaka 1, mwaka 20, hata akiwa mwaka 60 anakufa. Kwa hivi kifo haina mtu naweza sema habari yake. Pesa ya pension si kuwa mingi ati ya kuweka, ni ya kupata ya kula tu kila mwezi. Maana nikipata kidogo tu kama 5,000 tu kwa mwezi. Kwa hivyo si pesa ya kuweka, mimi ya kutumia tu, natumia kwa chakula na haja yangu ile nataka. Na korona kida ukoro gikinya miaka makiria ma 100 na ukoro na mwere mwega na githithi kiega taguka ucio no akigwa maundu maria ugibatie gukoro ugiathikirana ni mama maundu maria nie gukoro giathikira kuma umuthi. Au ni hagukoro gitirihira Gikunjuro gitu kia mohoro munya wa umuthi. Gucokere ngatho ni we gwitikira gutwara na ithu kuma ria twambiriirie Gikunjuro giki. Njokerie ngatho aria othe twakinyitana na guku mwena wa studio, aria magitigira ati mohoro maya maitu kana Gikunjuro giakorwo gigukinyira na njira area ifashiririkite. Mambiririo ni producer wakwa mundu gwitwo Mwangi wa Murugi. Tael niwe uma director wakwa, Sam niwe uma hamwe na wa camera. Kiritu gegwitwo Jacinta niwe uma kuria Nadine show kinyaneria agitigira ati nwakorwo ukiamukira mohoro maya maitu kuria mwena wa Facebook ona ginyagia mwena wa YouTube. Ni higo ciothe njitikaga Wairimu wa Kimani ngakwendithiria Easter njega ginyaria tukaona na ringi na kwa ihinda rindi gwendithirie miaraho mega.